laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رأيت ماري أولان دي سابو الانترو الله سبحانه وتعالى هورن دين صوابا ستوي كده خطأ ودي تون رأيت لاندو كلا تيجي تيجي on nanɗo yo wurtan en no moƴƴiri aɗa landal aranangal ko marɗen ko al azan goɗɗo no noddinde o falji o waɗi ashhadu on goto ma hayyaji ɗin goto ko honno o gerdata si tawi o anditi ɗo e juulede ko yo wattu azan makko fewndo o noddinta si tawi o anditi o wi'i toon ashhadu an la ilaha illallah ko goto o waɗi haray yo ƴettitoy ɗon o timmina ko adino wadde ko moƴƴi o timmina wano mo salligi mum boni a diwi teral a anditi ɗo ya gaynoyde ma fewndu gaynuɗa tun a anditi ko ya ƴettungal diwɗa ngal watta yeesoje ɗen fof azan kadi ko non wayi si tawi tun a anditi e nder azan ma yiltito ka faljuɗa ɗum watta ko woni yeeso ton kon fof si tawi woni faljerde yahi few ko ya fuɗɗito azan ma on par ce que azan ko jeeya ɗum e mande jeyande e mandeji l'islam haray koyo moƴƴine ha moƴƴa foti ko azan foti ko iqama si faljere waɗi koyo watte ha moƴƴa jes hono julde nden wattirte noon kono azan e iqama jeeyaka e nder julde nden few ko jeeyaɗi noon woɓɓe wiyamo ko fardu kifaya si goto noddini fof yoni fof si goto darni yoni fof ma ko wajib kono noon na wajibatu salati na surutu salati na faraidu salati jeeyaka ton ɗum noon ko ɓanginirɗum tun tigi tigi on fi julde nde no wawa yahugol takkito ka yani ka ɓawa hoggo e ma ka hurgo si falama salligade jeeyaka e salligi on few kono noon ko kañum hino tambito salligi on kadi tigi tigi on par ce que on tigi laaɓay ray azan mo bonni koyo o wattu so anditali noon ha juuloyama gasi hande kadi ala ko wattane kono ɗo e juulede si o anditi ko yo wattu ha moƴƴa ko ɗum ɗon woni ko landa kon ko ɗum ɗon joom gande ɓe mi e jabaji maɓɓe ɗen e nder muɗum goɗɗo wi miɗo mari sonnaɓe ɗiɗo kono ɗimmo on mi ɓurdindini on ɗon e hoore arano on joni noon ha tigi tigi on hay on mo mi ɓurdindinno ɗon o maayi joni noon ko honno mi gerdayno ɗon ɗum ɗon ko ella jano iɗen toro waɗuɓe ɓen yo Allah newnan ɓe no ɓe sortora e muɗum e andi ɗum ɗon na yo Allah yaafo ɓe wiyete ko Allah newnan ɓe no ɓe sortora e mum ɓe waɗali ɓen kadi ma ɓe jombal ɗiɗo ɓen yo Allah hokku marɓe ɓen peewal hara tigi tigi on ɓe oñaki e ɗen bange ɓe ala ɓen kadi ñande o hokkoyɓe o hokkaɓe da ko adi ko nunɗal ngal taho en andi nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam no rentinen oñagol ngol jombugol rewɓe ɗiɗo oño e goto ɗum ɗon tigi tigi on ñande janggo on tigi immitoyto haray mo mayiri sengo woɓɓe noon hino jombi ɗiɗo oyano ka fulawa tu oya mo wondi e mum ka saare tu ɗum ɗon kadi ko katago ma mo jombi tato ɓe ɗiɗo fof no ka burure oyano ka saare ko on ɗon tun o wondata ka saare ɗum ɗo ko ella go ko ella jano ma mo jombi waya on no garda toon suudu ɗum wa garde wa militérijo on ɗon hande kadi faydi fi ƴettira e fuu se aldaɓe ko so woni hitande o yawa ƴewtoyo yontere ma jonti ɗiɗi warta ɗum ɗon jeeyaka e nunɗal jeeyaka e ko moƴƴi kon jeeyaka e bitti ƴettere goɗɗo jombata fi ko ayna cuuɗi ma ko ayna mawɓe si tawi noon o jombi mawɓen heeɓi ella mo wawi ɓe dankade kono dankagol mawɓe ɓen ko gorko on waɗɗi si debbo on noon daranike alhamdulillah si tawi kadi ɓe yaafodiri kala bone ko woni hakkude maɓɓe angal nunɗal si ɓe yaafodiri haray tigi tigi on aray iwi par ce que ko haqqe won ton aray ɗo ɓay tun mo tooñi on maayi koyo ndaaru ko janfinomo kon fop ko jonnuno oya tawi kanko kadi mo hani hendade fof o waɗa ɗum ɗon o yeeto Allah o naɓa sowaka juulirɗe ma kala ka tawete fi Allah no woodi
o ƴetta o jonna o yeeto Allah ɗum ɗo na sadaka ni. Ɗum ɗo ko mi ñawli ɓeygo an kon mi jonnuno oya mi jonnalimo tawi noon ɓeɗi ɗo no heɓe ha ton jini e hino joganolan ha ñande o ƴantoyla ɓay o ƴantoyaylam ɓay o ƴantoyaylam tigi tigi on jonnitamo mi hetto ko ɗum ɗon woni tigi tigi on ko woni ton kon. o wi si ɗon feƴƴi ɗum ɗon noon wana ɓeygu tun ko kala mo neɗɗo on du'a si tawi ɓe yidata ma kupi haray hande kadi ko non ma o jonna jawdi ndin fayɓe ɓen yer ko ɓe ronayno kon tigi tigi on koyo ɗaɓɓuto kanka o marandi ara Allah jonnitoyaymo ndi ñande jango o hetta o jonnita oya ko ɗum ɗon woni tigi tigi on ko landa kon. o wi kadi goɗɗo kadi mo mari debbo o wi modi makko jonnaynamo mbuuɗi o yaha o jonnoya jatigi makko ko ɗum ɗo wiyete auzubillahi. andi ɗum ɗo kadi ko golle cheytane noon hiɗen toro waɗuɓe ɓen yo Allah newnanɓe tubugol rutto e jam moƴƴere ɓe waɗali ɓen danda ɓe natugo e sifa ɗi ko ɗum ɗo wiyete kata e hoore kata. andi ɓayo jatigi ko duwaɗo warede taw joni noon duwaɗo warede tigi tigi on bonni. andi si fure on wari hoore ma si fure wujji andi haray hande kadi ɗum ɗo haray wela hay ñawude par ce que ko fure woni e wujjude. joni noon haray ɗo go'o ko yo tuubo rutto e Allahu subhanahu wa ta'ala o tooñi Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah wi'imo taw waɗu zina o waɗi o yilto kadi o tooñi modi makko o toro modi makko yafaye simo mari jawdi ko yoɓira mbuɗi modi makko ɗin o yoɓaɗi si o ala hara o haalali par ce que kala bonnere nde goɗɗo bonni goɗɗo sifa haqqeji ɗin si tawi si wowlama tun adday katama adday tampere hay si wowlaka wi'ugol kañum hari ko ñannejo ko min ñamuno nenema ma ko min ñami ɓiɗɗo ma on ɗum ɗo ɓay adday tana hay so on tigi wowlali yo du'ano tun mo o bonni on ma hari fewndo min jatoto ko min jatino ɓeygu ma ko min murtinnomo ko min redinnomo ɗiɗo piiji fof ko accugol ɗon ɓuri moƴƴude du'ano oya waɗa sadaka toranomo peewal e yurmede ka Allahu subhanahu wa ta'ala bele jo yerodiroyay ma duwawo ma on ɓurtoyay hettoya kadi cewɗi kono ɗo debbo no landa tubugol o toro kadi modi makko yo yaafo mo si o geri fi jonnutugol mo mbuuɗi ko yeebi kon hay so wiyali ko jatiga mi jonni o gira do ha modi makko hetta hay so ɓanginanima wonde ma o okkay mo woni kono kanko mo andi ka ɓernde makko ko jawdi makko ndi o woni mo jonnutude ɗum ɗo haray ko ɗum ɗon woni ko hani o eto ha o jonnita o tuuba kadi o rutto o nisa e sifa waɗugol ɗiɗo piiji o desira kadi tikitigon o wattata sifa ɗiɗo piiji hiɗen toro e Allah dandu en sifa ɗum ɗo ka galleji meɗen ko ɗum si dina nulaɗo wi suɓo jon dina sa suɓike jon dina tigi tigi on Allah waɗa e barke ko suɓiɗa kon e yigol tun debbo comme kaabawal sunture andi kaka bulle ɗen ɓuri ɗurde ton ka ñolungu ɓuri ɗurde ton ko ɗen ɗon ɓurata moƴƴude sa yinga sa wattana lila ɗo ya hewtoy ngal tawa yiwike ko non wayi ko suɓagol jon dina ɓuri moƴƴude wigol tun ɓaymo laba ɓaymo mari jawdi ɓaymo mari ɗum ɗo fo mum Allah no wawi hawre dinnude moƴƴa kono ɗa kan haray debbo on hino andi piiji go ono ton si o waɗiɗi ko fi makko bonay ka Allahu subhanahu wa ta'ala o susata gorko on kadi no andi piiji go no ton si o rewi e majji tun mo andi haray fi makko on ko bonɗum ko ɗum waɗata si gandal ngal hay si no gasa jikkuji goo kam ɓay neɗɗanke ko non muulira haray jikkuji bonɗi no woodi kono ko ɓuri hewde kon tigi tigi on tigi renoto e piiji mo jani bakkatuji goo haɗa yo Allahu subhanahu wa ta'ala wallen o danda en sifariɗo piiji o golle cheytan ni nayi on ɓe wi ko hombo zakka on jonnete zakka e sadaka fo ko jonnete Allah wi en ɗum e suratu tawbat mi fayali o wi innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ko ɓe ɗon jeetato Allah wi jonnete zakat
siko sadaka waɗata ko ɓeeɗo, siko zakka waɗata ko ɓeeɗo mo ɓe siltitike ɗon o ndaaray ko ɓeeɗo wi'ayo jonne ɓe noon ko ɓe jeetati wiyengo groupe aji jeetati ɓeeɗo no ɓuri hay million ji yimɓe komo ɓe ko tampuɓe ɓen miskina ɓen golloɓe fi zakat ɓen ma kippuɓe wallitagol islamu on kala kasi faɗi golleji yari ma natuɓe ka diina tigi tigon no faala balle ma maccuɓe faalaɓe hettade ma kasalomo koɓe no naada kaso ɓe anda e ko naadi ɗum ono wontanamo e ñawliɓe kadi tigi tigi on ara kono islamu wiiri noon ɓe ñawlori kono ɓe heɓali koɓe yoɓitira koɓe mari kon yonata koɓe yoɓitira ɗum ɗo fo e kala kadi daraniɗo fi sabilillah fi Allah no yaara yeeso e kala kadi setejo ɓeɗo fo hayso ɓe mari jawdi ɓe wawa jonnede zakat on hayso ɓe mari jawdi ɓe wi est ce que jawdi zakat on hino jonne neɗɗo marnoɗo jawdi kono o perdi ko ɓen noon hande jonnede zakat o mari jawdi mo marno ɓe guura kono jawdi lanni ɓe guura no heddi ɗum ɗo tigi tigon ɓeɗo no hana jonnede zakat ɓeɗo ko ɓe hana jonnede zakat ɓe wi est ce que noon kadi jonnowo zakat mo wawi wiide ko zakka tigi tigon mi wonuma ko zakka mi wonuma e jonnude tigi tigi on o e Allah wi in tubudu sadaqati fani immahi som fe ñini no moƴƴi kono noon wayin tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum si tawi tigi tigi on a feññini a wi ko zakat moƴƴi kono siko sadaka ko wona zakat konko sa suuɗi ɓuri moƴƴude sa annike kadi ka ɓernde ma hay sa wolanalimo jonnumo tum tigi tigi on sa feññini woɓɓe kadi ɓay hara hino mari hino suuɗiti haray handa e zakat par ce que ko lissa ili wal mahrumi woni ko wiya ɓen ɗum kadi so tawi ɓe andinama ɓe wawi jonnude goɗɗo goo haton jinoɗo goo ko ɗum ɗon ɓuuri e moƴƴude jeɗɗi on ko debbo wi o kanko est ce que mo wawi buumitade yeeso e ɓiɓɓe kotiraɓe moodi makko ɓen si ɓe janɗi ara ɓe janɗi ɓe helli faama andi ɗum en wowlino ɗo en gayni si debbo jombama ka hella moodi makko ko yimɓe tato nayo woni o buumantako ɓiɓɓe moodi makko ɓen ko ɓe ɗuuɗi o ko ɓe mawni o buumantako ɓeɗo moodi makko kan haalaka o buumantako ɓeɗo ben moodi makko jibinɗo moodi makko na newɗo moodi makko nde ben makko yaltuɗo mo yalti ka keeci mum oɗo e soro makko ben makko na ɓi baba goto soro makko de ko ɓeɗo nayo kala ko wona ɓeɗo ko o buumantoɓe o salmodirta e maɓɓe o buumantoɓe ben moodi makko mawɗo o buumantoɓe bappa moodi makko o buumantoɓe koto moodi makko o buumantoɓe itte siki ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ko ɓeɗo nayo tun ɓeɗa tato tun woni harmanɓe mo jombugol abadan ɓiɗɗo moodi makko on oɗo harmanimo jombugol abadan ben moodi makko men soro moodi makko men ko wona ɓeɗo ka fami moodi makko ton fop ko yo buumanoɓe ɓe weddodata ɓe salmodirta o ittanta ɓe tiggare par ce que si tawi moodi makko maayi ma ɓe serti ɓeɗa fo no wawi mo jombude bappa moodi makko no wawi jombudemo ben moodi makko mawɗo no wawi mo jombude tigi ton kaw moodi makko no wawi mo jombude koto makko no wawi mo jombude hara ɓe serdutunde hay sina mayde ɗum ɗon haray kadi komo ɓe ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni nder ton yo allahu subhanahu wa taala faamingen goɗɗo kadi o sakkitiki ka juulugol juma o tawi juma on salminama ko onno gerda koyo juulu fana o hoota ko fana o juulata o heɓali juma tigi tigon juma keɓalle ɗiɗi no woodi e juma kala arɗo tawi imam on woni ka minbar oɗo windetake e juuluɓe juma ɓen kala tawɗo juma on imam on ƴawi ka minbar o juulay juma kono o windetake e juuluɓe juma oɗo no jeeya e faɗuɗo juma e kala arɗo o ari o tawi darde sakkitorde nden imamu ɓantike ko fana o juula gila ɗon ko fana o juulata fannin o heɓali darde wondude imam kanko on haray o faɗi juma ko darde joni noon si arnoɗo tawi imam on no fuɗɗi tun hutubude ɓe wi o heɓali juma e arɗo heeɓi siko darde sakkitorde nden ɓe wi o heeɓi juma
andi ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete mawlutugol, ittugol tunde e hunduko keri. Juma mo heɓa e juma koyo ado imam on ka julirde. Si imam addike ma ton a windetake e juluɓe juma abadan, par ce que malaikaji ɗi gila e leere aranere nden hiɓe windude ha imam on nata wiya assalamu aleykum, ɓe moɓay ɗereli maɓɓe ɗin ɓe nanga jentitagol. Haray oɗo ko fana waɗɗimo julugol. Goɗɗo kadi o wiye o heɓi accident pantalo makko on lawti, wiyen lawti to maasi seeki, o waɗi ka tayre joni ɓay haray ɗum ɗo wata yadude ɗum ɗo. Joni o tayre joni ñammo on kadi o waɗi ɗon attiyara, o haray naafi wattu gongol no sattanimo, kono o yetama tigi on si tawi woni o waɗi ɗum o wumay kanko tayre jon. Andi mo jangali ko ɗum mo jangali o tampaytu ko ɗum si Allah yi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Sele ol probléme ji laawi ɗi itta on e laawol fewngol ngol. Joni si tawi oɗo ɓortige tuba mum ban o jonnima ya ñe'u e oya tuba mum ban no sekino hanki ma ecci hanki ma mba lawti o ɓortike mba hay mba woppa ka wadde o ya ñe'u. Ɗiɗo ɗiɗi kon num senidiri ɗi fo mum o ɓortike o waddi o jonnima ya ñe'u, o wuppale waɗala e fus hay so woppi ko num senidiri ɗi. Hafitir haray tayre ɓen kamɓe si ɓe watti kiɗɗum tum ɓe wumay, hanno mi tan jinaki hella nokkeli goo tayre jomo wumayi no woodi. Ɗum ɗo fof ko penale tunni ko ɗum wiyete attiyara. Ɗum ɗo ko hulɓingol tun wonande huloɓɓen. Si tawi mo janga ukkodiri kadi tigi on e mo janga ko probléme tun woni ko ɓeydoto tigi on. Haray ɗon kadi ko ɗayne tun won ɗon. Haray yo Allahu subhanahu wa ta'ala wallu en hella on bange ɗon. Oɗo kadi wi miɗo mari paykum miɗo faala e kun heɓu hakkille jande. Ara ko jangi o hunjoto. Hiɗen toro Allahu subhanahu wa ta'ala yo okkor en fop ɓiɓɓe men ɓen ɓe wona hunjotoɓe Qur'an. Ɓe wona hunjotoɓe Qur'an tigi on. Hiɗen toro ɗum Allahu subhanahu wa ta'ala. Kono e o zaman ɗo hiɗen mari ñew wanda virus kon yen mari ɗum no tampini ndaare tum musidɓe men ɓen fop kala marɗo paykum tawi kum mari hakkille ha kum jangata Qur'an ɓe naɓumo ka français son landike janginoɓe Qur'an ɓen fof ka ce'e paykum addama yo kum hunjo Qur'an e nder 10 a taway ko goto ma ɗiɗo bemmum ndaari tawi hino mari hakkille addimo. Hedditiɓɓen fof ko so ɓe yehi ka français ɓe dubli ha ɓe tawi toon ɓe heɓata e fus ɓe adda ɓe noon ka Qur'an. Wawoɓe ɓen fop tawa on ɗon si ari no hay hitande wotere mo wawi hunjade Qur'an, duuɓi ɗiɗi mo wawi hunjade Qur'an, on ɗon kaka français yahata ha université. Hara noon on no wawno arde o waɗa hitande wotere pet o hunjo o yaha o continua l'école makko ha université, kono on ɗon o yarata ka diina. Ɗum ɗo kadi ko ƴoyre go andi piiji goo Allah no andi ko tigi on Allah no andi hay faydi o waɗanma ko probléme ɓeydoto. Janginoɓe Qur'ana ka cayɓe en fof hiɗen jogi ngu ñawɗo, hiɗen toro Allah ɓay ko kanko woni wawɗo on. Kala ɓen jogiiɓe ɗen haqqille fof yo Allah ittan ɓe. Kala marɗo ɓiɗɗo marɗo haqqille yo eto hunjo Qur'an, nafay mo ka aduna ɗo e ka lahira ɗo e ka lahira kadi fof nafay mo. Ɗon hakkille ɗum ko Allah okkata, ko wiyete hikma kon ko Allah okkata. Aman yutal hikmata faqad utiya khayran kasiran. Kala okkaɗo haqqille andugol no haaju yarata ma ko hakkille ɗen ɗumanni wo ko ɗe nani wo ɗe ƴetta heña, ɗum ko dokkal Allahu subhanahu wa ta'ala. Ɓay non haray nene baba si du'anike ɓiɗɗo ko hasi kon fof Allah no jaabina ɗum. Haray ko yo on tigi du'ano ɓiɗɗo mum on e ɓiɓɓe julɓe ɓen fop yo Allah newnan mo tigi on o wawa hunjade Qur'an, o wawa famude Qur'an, o wawa gollitirde Qur'an. Ɓe wi non du'a ɓiɗɗo nene baba ɗum ka fuɗɗi kaka jombidiro. On tigi suɓoda worko hombo wonata nene ɓiɓɓe makko ɓen. So suɓike ɗon o waɗa du'awuji ɗin ɗiɗi ɗi anduɗen ɗin ka sunna, si ɓe jombidiri ko du'a hombo
o waɗata. Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alayhi. Premier ka aranun e fottigal maɓɓe kala ñande ɓe faala yiidude ha ñande ɓe sertima ha ñande ɓe maayi. Bismillahi allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana. ɗiɗo ɗiɗi ko jeeyaɗi e duwawuji needi fayɓe ni, par ce que si tawi ɗum ɗo woni o heeɓi ɓiɗɗo ɗo seytane mematamo, mo seytane memata waray hakkille mum deeƴay, aray haqqille mum ɗen ɗe deeƴay. yon noon si iwti ɗon hande kadi ɗo yo heɓude ɓiɗɗo o toro Allah yo Allah okkormo du'a annabi Zakariya on ko zurriyatan tayyiba, yo Allah okkormo zurriyatan tayyiba, ɓiɗɗo moƴƴuɗo. si ɓiɗɗo on heɓike kadi ɓeynnamo inde moƴƴere, hara ɓe naalimo inde kulle ma, inde innitirgol tum fino faala innitirde, ɓeynnamo inde moƴƴere, ɓe dennamo yani ɓe hirsanamo ñande jeeɗiɗi on. hande kadi noon o kontina waɗangol mo du'a o, yo Allah reenumo ila masha Allah. ɗum ɗo ko Allah tun hokkata si Allah yiɗi yani uddita haqqille ɓiɗɗo maɓɓen. wonande anduɗo jannugol fayɓe fof wonde ka fuɗɗode paykoygo aray tawa natata hay fus hay so naati yaltay, o yangoda e ɓen ɗon wonde ha tawete ɓen ɗon Allah udditoya haqqille ɗen few, tawaya ko ɓen ɗon ɓurata ɓeya wonnoɓe hino hoyi. ɗum koye golle Allah, ɗum ko golle Allahu subhanahu wa ta'ala. ta on tigi décourage tun, ta on tigi amo tun fi paygon kono satti ka fuɗɗode o wiya kanko wacciti. ɗum jande no wawi ɗaɓɓere goɗɗo no yalti gila duuɓi 50 ha hande wala fus, a wiɗa sammilo wiyay no ha mi darata. woɓɓe no yalti heɓali hay duuɓi ɗiɗi woni no milliardaire. ɗum ko ɗum jande kadi ko non ko woni tun ɓay ko dewal, ko ɗum tagiraɗa wona ya amu ko ya wakkiloɗa ha wakkiloɗa. haray tigi tigi on ko ɗiɗo no jeeya e ko wallitoto pay kon kala neɗɗo mo seytane jokkali haray o ɗo o mali. joni noon ko ɗiɗo to du'awuji wawi woni needi araniri ndin. hande kadi si kon janɗi kakon wawi wolude o tindina kon, si kon iili konno kon wiyata, si kon ñamay konno kon wiyata, si kon waloto konno kon wiyata. hande kadi kun ɗo pay kon, hande kadi kun wonay pay kun non, pay kun moko bahum tigi tigi on. ko nandi ko so tawi nene baba no faami ko goɗɗo mari haqqille o, siko haqqille jufulungu mari o heɓay hakkille tum ɓayna diina suɓodirano, o heɓay hakkille moƴƴa tum ɓe nanaɓo ka français no moƴƴi. kono ɓay noon hande miɗo tan jini enen Afrique ɗo enen haali polal hiɗen jeeya e ɓurɓe jangude ɓen ka haala annasara. siko docteur ɓe hiɗen mari, ko kala domaine ji ɗin fof hiɗen mari, kono fayde yuloyɓe ɗum ɗon ɓen fop vraiment hiɓe nafi yimɓe ɓen, kono a tawa ɓe nafa hoore maɓɓe, par ce que ɓurɓe maɓɓe juulata fi diina ala ka galle maɓɓe. sa yehi a tawa fi juuletake na fi jangugol kan. haray noon hiɗen toro yo Allahu subhanahu wa ta'ala wallu en muradu doole, walla en kadi kala gandal ngal heɓuɗen ngal o yiltana en ngal fiyo en heɓu nafoore maggal ka diina, fiyo tawno en jannatul firdausil a'la. haray tigi tigi on ko ɗe ɗo sappo wonno ko marɗen ɗo. hiɗen toro yo Allahu subhanahu wa ta'ala tigi tigi on o faamin en diina makko kan, o hawrindina en ko ɗaɓɓa kon, o waɗoya en enen e ɓeygore men fop hoɗoyoɓe jannatul firdausil a'la. kala maro e probléme ji hella ka jande, hella ka ɓiɓɓe, hella ka golle, hiɗen toro ɓay ko Allah tun woni ko wawi, ko kanko tun woni gaynowo ɗum ɗon yo fewnan en haajuji ɗin fof, o moƴƴinana en gila ka ɓiɓɓe e ka golle e ka galle e piiji ɗin fof. kala hoyraɓen kadi o ɓeydana ɓe, o okkora ɓe ala ɓen kadi. haray ko ɗo woni ko hatteten, si Allah waɗi hiɗen landi heɗitiɗo o wurtangol en. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.